Zahvaljujem gospođo Radović kao i RF-u na ovoj prilici koju ste mi dali u ime EBRD-a. Izražavam naše zadovoljstvo što smo tu sa vama, što smo udružili snage, što podržavamo program žene u odborima. EBRD sprovodi sličan program u Hrvatskoj i želi da ga proširi i na druge zemlje, Bugarska, Rumunija i tako dalje. Veliko je zadovoljstvo što je IRF tu inicijativu pokrenuo u Crnoj Gori, tako da nam je čast što smo partneri u realizaciji ovog programa. Mi ćemo pružati ekspertsku podršku sa timom iz Londona kako bi razmijenili iskustva i znanja sa strane EBRD-a i zemalja u kojima funkcionišemo, posebno što se tiče ekonomske inkluzije, razvoja, dobrog upravljanja, kako bi podržali ovaj program IRF-a. Samo da vam kažem par stvari zašto EBRD jeste uključen u ovaj program. To je zaista vezano za naš strateški fokus na rodno-ekonomsku inkluziju, to je jedan od naših prioriteta. Mi smo se kao banka obavezali na to da bi imali održive, inkluzivne, tržišno orijentisane ekonomije. Čvrsto vjerujemo, kao što je Irena pomenula u svom govoru, da što je više žena u odborima, organima odlučivanja, to vodi većem prosperitetu i boljem vođenju i rukovođenju privrednim društvima. Zato zdušno podržavamo taj proces. Možda se možete pitati čime to podržavamo. Rekao bih da postoje 3 glavna pravca u kojima ide naša podrška. Prvo, opredjeljujemo finansijske proizvode. Imamo program Žene u biznisu na Zapadnom Balkanu i u Crnoj Gori. Zatim dajemo podršku ženama u koje predvode preduzeća. Jedan program koji nije nužno vezan za rod. Pružali smo podršku za izradu nacrta novih odredbi zakona o privrednim društvima preko ministarstva, njihove radne grupe. Gospođa Radović vam je već rekla da te izmjene i dopune uvode te neke odredbe koje se odnose na kvote, učešće žena u organima odlučivanja, korporativnog odlučivanja. To je jako puno povezano sa zakonom, jer to će omogućiti, ovaj program koji mi sada podržavamo, omogućiti da žene ojačaju svoje kapacitete da bi se taj zakon mogao nesmetano sprovoditi jednom kada se donese. Osim toga, podržavamo privatno-javni dijalog kroz sekretarijat za konkurentnost. Promovišemo i inicijative koje se bave rodom, rodno budžetiranje, rodne nabavke, podrška ženama u organima odlučivanja. Sve je to dio naših aktivnosti u oblasti osnaživanja žena u Crnoj Gori. Planiramo i da pokrenemo uskoro jednu šemu predviđenu za šemu podrške za žene koja će omogućiti da se pravi razlika između onih preduzeća koje zaista istinski vode žene od onih gdje je to samo negdje formalno žena na čelu privrednog društva. Čestitam još jedan put IRF-u na divnoj inicijativi i nadamo se da ćemo vidjeti uskoro zeleniju, otporniju i inkluzivniju Crnu Goru.